A mladi u Derventi očistili su i uredili gradski eko kamp za predstojeću sezonu. A među volonterima posebno se istakao jedan Tadžikistanac. Ukupno 25 mladih udruženim snagama uredili su plažu Prljača u Donjim Ceranima. Pored toga što su učinili dobro djelo, mladi su se i družili, ostvarili nova poznanstva i razvili prijateljstva. Na ovom trodnevnom kampu, pored ostalih, učestvovao je i student iz Ljubljane, a porijeklom iz Tadžikistana. Kulturu našeg naroda ocenjuje sličnom svojoj. Zadovoljan druženjem sa vršnjacima na Prljači, poželio je da se ponovo vrati u ovaj kraj. Čuo sam za ovaj kamp preko prijatelja Aleksa. On sa mnom studira, a iz ovog je kraja. On mi je rekao o čemu se radi i ja sam to sa zadovoljstvom prihvatio. Ljudi su ovdje divni. Sviđa mi se način na koji se jedni prema drugima odnosimo. Super. Ovaj kamp organizatori su realizovali u partnerstvu sa pokretom Mladih perspektiva. Od ideje do realizacije protekle su 4 godine, a mladi za narednu godinu već kuju slične planove. Implementirali smo ono što je prvobitna ideja bila, a to jeste da počistimo naše lokalno izletište, da pokažemo ljudima dobrodošlicu, da ih ugostimo i da napravimo neka prijateljstva koja će se, nadam, održati još dugi niz godina. Na ovom ekokampu učestvovali su uglavnom volonteri i ljubitelji prirode. Nose pozitivne utiske, a kažu da su bili vredniji nego kod kuće. Prijavila sam se na ovaj omladinski kamp Prljača 2014 tako kako bi pomogla da se realizuje zamišljena ideja, da se uredi ekocentar Prljača, tako da smo očistili plažu, pokupili smeće koje je nažalost donijela trenutna situacija, voda, poplava. Veoma sam zadovoljan sa kako je organizovano, upoznao sam mnogo novih prijatelja, družili smo se, kupali smo se, sunčali smo se, radili smo. Plaža Prljača već je okupila i prve kupače. Iako voda još nije čista, mnogima ne smeta da spas od vrućine potraže upravo u Ukrini. Sve to utiče na jačanje entuzijazma mladih učesnika kampa, jer je očigledan značaj njihovog djela.